ole in zawai in chibei vekule voin hi October ni somni le pali sang ni le somni pali ni lai tho tran ania Kolpeta Minister Puef Roding Lena Pisa ti tu pui manga lorem sang fanai te tu ziak ngai nom tak kan ngai ka hodon ani Sutia Assam Rifles pai Vaingal sang ek bathlar sang satli aten kan minister an lo machon ngam ve chu ka thin ur hlea a pisa len lu chula ka hriat ve tla wangin ka leng lu ta ka voi khat mu na ma ni se fanai pa ani na nel takin ka koma apa f kap sang kha mizo pachonom tak ani na kan party in choi moina thu ziak kan lo pek to ania pf kap sang boral mai kha zo fa de tan chan na satak ani rem chang la in a department and call chung chang te ka ti ti pui hnuaya do thei takin min ngai kha state pon rampo na changa electric lei thei reng ani don lo wanga power thar chu kan nei thu e tru thu te alo soya lunglenga tlonglui ko chung changa an malak to na te ka zota lir hing zon nga ani awanga leichung thuk zok endik angai thu soya lunglenga tlonglui ko tur hi kumeng mo za atang khan Central Water Commission in amuna thutsilin survey an lo ti to ani power iral na sate kan soiduna smart meter mang tura sarkarin ma alak to thule chumi thok tur tender chang niam an final to thu soya Mizorama transformer kan nei mek sang thum sari somnga kanin dailo na sat thule mantlom zoka transformer CM2 company a enga mozat lei thei tura ti turang ti feleni tu asoibuka CM2 nge tanga sarkarin la hian sarkarin sumtam tak lep thei tura base sayeni a department chan tho commerce and industry chu kun hatok tu tan anthar chu ral konga department poimo takani thu de sein atul danang zela state pona changa eitur lut dan atul thu te kasoya minister hian a bengkhon lea kalom hle kan minister chunga Assam Rifle sipaite loin liklam hi kan party chuan kan ngai thu tak hlea kan MLA Dr. K Bechole president in home minister aziakin kan thlen nge ani kan minister chunga thiltheng chungchanga amasaberin Mizorama Assam Rifle ho tuber DIG Pugris hi son chuange turani in ksia aron tia hei aron ziak chakhop maya lawom hleni kan minister thlawang ho tu pilorem sang fanai te i chunga alom thu kan soya nye minister thlawang ti tur tak iron ho hi alom hleni chuan helaya hian point out tur tha pakhata oma thadeu mai Mizoram transformer chungchanga hi transformer hi sangtum sari somnga thu kha soya minister khana soya chuan I hei ni transformer hi tunma chuanin a boundary tur kha a chom theichin tur kha antina 25 kVA na chumi chin chu a huamang ti kha a huam theingot to lowa a chan chu extension of LT lines che LT lines te tam tak to engani connection sang hini tin thar reng boka chungde chuan pot thar zela tun ma alo chom to thin ai tam na sa kha an chom to thin awang hianin overload thin ta theita chuan transformer hi a chejung zunga in dailo na po anasa ani ni chuwang chuan tin ba chuba ka transformer hi ye supplier te hian ka hriat thiam vedana chuan supplier te anon supply thina man to zok man to tak takin Mizoram sarkar kin alei thina ni chu tunai chuan power minister hian CM2 company nge te be in tiang khan lei thei turin anin biak fel to thu soya chutiang lo ni chuanin supplier te supply lei to lova Mizoram sarkar nge indirect ka CM2 company nge ta alei thei chuan cheng tam tak kal ral thina kha akal ral thei to don lova chu I hlep chu ta chuan hlep chau don ti na alo ni ta ani tin commerce and industry chungchang po hi han soizui cha omvio na in khamichin khani phot mai sila minlongai thlak sak tu te zong chunga in zawai in lom thu
tinung le ti tak zetin ke soi ni e ole mang traffic ule